fi Allah tan tongume hawje jamme kisemo mi salmini on sengo Conakry ton en lando si don e jam Allah beedi jam en holla on do taw ko fewndi Conakry haray o fure mo hayni don do ko yolibe ni haray non don andi Conakry ala capital burungal wonde capital ñooge capital salte hewti Conakry don andi ndiyan dan argol majjan ko degaji mawdi e tallallakeji molanadi wonande bibbe Conakry bibbe koya bibbe dubreka e haray ko hanuno kon si ndiyan dan hewti kasaja aldube be e joma ganden fo ko yonatuga ladde fo wona remobe profita sare nde wona hentinde kono bay en jabali dum haray en torike jama on yidugol hore mum gonga non mi doy goddo no commentanking ko gineje tu yidi maygol gineyenjo tun kanko yidudo mayde tellement que tampere e sonja ko jama on wonde haray be do ko ndiya woni sab mabbe haray non fure on no webita fi andugol ko hombe jeyi haray yo jama on tabitu ka cuudi si ndiyana fuddi ke tobude yo be dabbu kabe duwo ka woni garanti ta goto ƴettu moto mum oto mum yiya ndiyan e marde dum dole o inna o riska e o tanta e lumbugol haray vraiment ko Allah go joni teten piji din kono Allah no okki en hakkil de ko landi torto en piji din fu ayi ndiyan no ila dole majjan no tiwi ya ƴettu moto accimi ndara oto an accimi ndara garu oto dabba ko doda hande dan helti duitiwo fejja yaka sede mon dum salmini yo na ko kumpay kun do mi salmini on bo yande mo do dayne arnaka ko woni sibisu defe on do maquillage yande namo ala ko buri hoyde wa jombugol ngol buronde très facile wallahi jama on na jombugol ngol huli haray non woli e video mo landi bandrabe membe ko yata sappo yo participe e jonnindira juude fi mariage makko mi do video goddo no wadi valise complet ji kelludi e mi andine mo dum non fo c'est de rien ça wona réalité on non wallahi billahi wona dum do woni réalité wona jombu gongol satti kala fewtudo baba e mu e nene mu ma musidal mu mido faala jombude hakkunde Allah men daroto men wallete ha jomba tentini sa yi mo faala jo ay mi yijo karen faala joni wallol lan tun non mi jomba pellet men daroto ha jomba me wona do woni tigi o kono non hide mari aadaaji hiden sinci kongudi hiden moƴƴini piiji mi anda ko honto di ƴetta mo be arda yarsike mum wona ko suta wura e Allah kanko wona non de kanko kamakko kanko programme makko nano Allah o programme makko nano ko gonga himo déclarer hore makko wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin himo déclarer wondema ala e dabawel ala e rubowel ka hore leydi do si wona kanko jogi fi arsike maggel himo andi nyibirde maggel mo andi nokku lelande maggel foppo hino windi ka makko
e hoore ɗum ɗo ko kanko jogi arsike, ko kanko woni wiyete Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Kanko wiyete yanyanowo arsike mo yiɗi, kanko woni ɓittinanowo mo yiɗi. ɗum ɗo fof koye juuɗe makko woni, ko kanko déclari ɗum, ɗen gonɗini ɗum, ɗen hooli. E kono noon si yehi ha goɗɗo resi o jombi, ma o fewti mawɓe ɓen e ɓengure nden o jombanama, ha Allah wiɗo kanko jogi arsike on, o wi'i wa ala al mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. O wi'i kadi liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alayhi rizqu falyunfiq mimma ataahu Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha illa ma ataaha. E kanko jogade arsike o fawi baba galle on faggugol ɓe ngure nde, o landike kadi yo o tigi dépense o embere no o yanyira o, si tawi no ɓitti yo o dépense yeru o ko Allah hokkimo. Cela veut dire jaka ko beetum o tigi dépense, ko tigi ɓilli wono. Liyunfik zu sa'atin min sa'ati, yo dépense yaajiraɗo immorde ko yaajira kon e yaajende ko mari kon. Wa man qudira alayhi rizqu, kala mo tawata arsike on no ɓitti no faaɗi, falyunfiq mimma ataahu Allah. Abo la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Awa haray siɗɗo kayna en ɗaynidir ko dépense o woni tigi tigi mariage on, bus ko woni dogude ko responsabilité. Laafi pera a yandi pera ko fottete ñallal gotal waynodire, ɗum ko ɗum woni dewgal. Ɗum ko sama kala on non, c'est le plus petit dans l'affaire de mariage. Ko ñande o ñande on ittay kooƴe soƴƴa e hirtoto petit. Yo Allah yañangen ɗum wela fi noon, sinamo Allah welnani fi woɓɓe noon Allah no welni dey, ko juuɗe Allah woni. Iɗen torimo ballal ɗum yo yaaju newo, kono wela fi ɗo fo min wawma wallude ɗo ɓeyguma naata, mais wallahi min liɓantama dépense de, que ça soit clair hein? Min liɓantama dépense. Awa ko ɗon no woni tigi tigi o. Il faut te planifier d'abord e tamawma e tanƴinare. Maɗa mari métier, amari métier, aɗon gata 2000 francs par jour, haysi ko ɗimmarɗa ɗin doit no doit yonde, haysi ko 2000 CFA, on se débrouille avec ça hein? Haray ko ɗum min mi mari ko mi walla ko jokka ɗo wonaɗa ɗaynede ɗo, ha min mi waɗi wali, si wona ɗum noon na fof noon, non ko sama kala on noon. Fottugol gorol e deyol cende ɗiɗi okkidira yimɓe, ko ɗum ɓuri fanɗude affaire dewgal. Ɗum ko ɗum daginingal, ko ɗum nongal fokkiti. Ila ñande fo wi caw caw ɓe fulawaɓe indi men min hotinani alemo be ila ɗon hari ko antum hari antum e ila ɗo noon ɓiɗɗo goɗɗo on no juuɗe ma. Si o nawni a noddata koto makko, noddata baba e makko, noddata goto, ko an kippata. Si o welama ko an kippata, si o holi ko an holtinta, fi makko ko an landitorte, ka jama on ka Allah kadi ko an landitorte ma. Ko responsabilité on ni, ko ɗum célibataire ji bon doguɗe. Nafi pera no wiyede pera satti ko birdi pera fussata ko an sattinta, ma mo faalaɗa on ono woni sattinde, sina ɗum satta. Mi andine on noon ko ila ñande ngal du'a fo wayniti
no wawi wanyande goɗɗo maayi ko nde o surra fo waynodiri ɗon ko ɗon golle naati. Awa no wawi wanyande pera kadi nyande fo wayniti lanni luttoni tigi tigi on nani. O salminama kono taw hulu wakkile ko Allah moƴƴi ko tawɗen ko mo ɓeyarde arsike mum. Mo ɓeyarde arsike mum. Goto ñamta arsike goɗɗo on noon ɓen ma si ñamay ko ande ko waloto ko ande wala nawni ko ande